ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. барномаи тиловати ахбору бо муҳимтарин хабари гузоришҳои тоза ки ҳамкорони мо омода намуданд мустақиман манзуратон менамоем. дар студия бо шумо ҳамрази абдулмаҷид. шарҳи пурраи хабарҳо. 11 октябри соли равон дар мамлакат интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мешавад. дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ омодагӣ ба ин маъракаи муҳими сиёсӣ идома дошта, номзадҳо ба мақоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва шахсони боэътимоди онҳо бо мардум мулоқоту вохӯриҳо доир менамоянд. дар шаҳру деҳоти Конибодом участкаҳои интихоботӣ мутобиқи талаботи қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон омода карда шудааст. сокинони шаҳр бо иштирок дар ин маъракаи муҳими ҷамъиятиву сиёсӣ мавқеи фаъолу масъулияти шаҳрвандии хешро анҷом медиҳанд. гузориши Равзали Раҳмон ва Дилшод Юсуфӣ аз шаҳри Конибодом. аҳли ҷомеаи шаҳри Конибодом ва деҳотиён ба маъракаи муҳими ҷамъиятию сиёсии кишвар интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мавқеи фаъол доранд ва бо дарки баланди шаҳрвандию масъулиятшиносӣ ба ин рӯйдоди муҳими ҷомеаи кишвар омодагӣ мегиранд. дар майдону хиёбонҳои марказии кӯчаву маҳалла, маконҳои серодами шаҳри Конибодом ва деҳотиён плакатҳои инъикоскунандаи баргузорӣ ва даъваткунанда ба интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар биную иншооти марказу муассисаҳои кори хизматрасонӣ, истгоҳҳо, нақлиёти ҷамъиятӣ, корхонаyu муассисаҳо ва ғайра варақаҳои таблиғотии иштирок дар интихобот ҳамагонро аз ин рӯйдоди муҳими сиёсии кишвар огоҳ менамояд. дар шаҳри Конибодом гурӯҳҳои таблиғотӣ фаъолият мебаранд ва бо саҳму иштироки ҷавонону волонтерон ба сокинон интихобкунандагон оид ба интихоботи президенти ҷумҳурӣ маводи чопию варақаҳои таблиғотӣ паҳн менамоянд. ба мо ҳамагон маълум аст ки 11 октябр интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон шуда мегузарад. бояд ҳар як шаҳрванд аз ҳуқуқи худ истифода бурда дар интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолона иштирок карда мавқеи худро муайян кунад. ҳамагон дарк намуданд ки дар интихоботи президенти ҷумҳурӣ мавқеи баланди шаҳрвандӣ бояд нишон диҳанд. бо масъулиятшиносӣ дар ҷараёни тайёрӣ ва баргузории интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолона иштирок ва мавқеи худро нисбат ба номзадҳо ба мансаби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муайян намоянд. ман ҳамчун шаҳрванди шаҳри Конибодом дар ҳамин маъракаи сиёсӣ фаъолона бо аҳли оиламон иштирок мекунем, чунки ин интихоботи дар пешсода тақдири миллати тоҷикро ҳал мекунад ва мо бояд фаъолона иштирок карда номзади арзандаи худро интихоб кунем. ҳар як овозе ки шаҳрвандон медиҳанд, ин овоз ҳалкунанда аст барои ояндаи Тоҷикистон. рушди ояндаи Тоҷикистон аҳамияти хеле ҷиддӣ дорад. бо қарори комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди шаҳру деҳоти Конибодом, комиссияи ҳавзавии Конибодом рақами 28 оид ба интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис ёфта 57 участкаҳои интихоботӣ бо мақсади фароҳам сохтани шароити ҳарчи бештари муносиб барои интихобкунандагон ташкил карда шудаанд ва фаъолият мебаранд. дар ҳамаи участкаҳои интихоботӣ ки дар онҳо мардум барои додани раъи худ иштирок менамоянд, комиссияи интихоботӣ фаъолияти худро ба роҳ монданд ва дар онҳо тамоми шароитҳо барои шинос шудани мардум худи интихобкунандагон бо номзадҳо, барномаҳои пеш аз интихоботи онҳо шароит муҳайё гардидааст ва ҳар як шаҳрванд барои муайян кардани раъи худ метавонад бо тамоми рафти шароити интихобот бо ошногӣ пайдо кунад ва дар рӯзи интихобот барои муайян кардани раъи худ маълумотро гирад. ҳавзаи интихоботии Конибодом рақами 28 ва участкаҳои интихоботӣ дар шаҳру деҳоти Конибодом тибқи нақшаи тақвимӣ фаъолият мебаранд барои номзадҳо ба мансаби президентӣ шахсони бовариноки онҳо ва интихобкунандагон шароитҳо муҳайё гардиданд. комиссияи участкавии интихоботии рақами 1 оид ба интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти худро дар асоси дастурамали комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамчунин дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ вобаста ба интихобот ба роҳ монда ҷиҳати дар сатҳи баланд ташкил ва баргузор намудани ин маъракаи муҳими сиёсӣ омодагии ҳамаҷониба гирифтааст. тибқи рӯйхати пешакии мавҷуда дар шаҳру деҳоти Конибодом 135150 нафар ҳуқуқи иштирок дар интихоботро доранд ва ҳамагон дарку эҳсос намуданд ки иштироки ҳар як интихобкунанда дар ин маъракаи муҳими сиёсии кишвар қарзу мавқеи фаъоли шаҳрвандист. Равзали Раҳмон, Дилшод Юсуфӣ, шаҳри Конибодом, ахбор.
برای در سطح بلند برگزار نمودن معرکه برای اهالی و فوند منزل در شهر نوحه ولایت ختلان مسئولان ساحت تدبیرهای ضروری را اندیشیده کارهای آمادگی را انجام می‌دهند. از رفت تدبیرهای آمادگی با این معرکه مهم در ولایت ختلان گزارش همکاران ما. با مقصدی در سطح بلند تشکیل نمودن و گذرانیدن بر روی خودگیری اهالی و فوند منزل که در جمهوری تاجیکستان از 1 تا 15 اکتبر سال جاری برگزار می‌گردد، مسئولین ساحت در شهر و نواحی ولایت ختلان چاره‌های مشخص اندیشیده آخرین کارهای آمادگی و فهمانیدهی را انجام می‌دهند. یکچند کارها با مرحله به انجام رسید که این هم باشد رقم‌گذاری کوچه‌ها و با قیدگیری بیناهای استقامتی و غیر استقامتی که با پورگی و اینچنین اهالی جاری با پورگی به قید گرفته شد و کارها تا امروز به انجام رسیدند. وابسته به پیشرفت علم و تکنیک، این نوبت در بروی خودگیری اهالی و فوند منزل جمع آوری معلومات توسط اصولهای پیشرفته با تکنولوژی‌های نوین صورت می‌گیرد. با 3 اصول بروی خودگیری اهالی گذرانده می‌شود. این هم باشد اصول یکم با طرز ورقه‌های بروی خودگیری اهالی را پر کردن طریق اینترنت و اصول دوم این به طریق پلانشت، اصول سوم این چون اصول عنعنوی پر کردن پرسشنامه‌های ورقه‌های برای خودگیری اهالی در سطح ولایت گذرانده می شود. و ما در ولایت زیاده از 10,000 نفر کارمندان موقتا به کار جلب کرده می شود که در مهلت معین شده باید کارها در سطح بلند به اتمام رسند. طبق اطلاع مسئولین سرریاست آمار اگنتی آمار نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ولایت ختلان تا امروز در شهر و ناحیه‌ها با نفران مسئول معرکه بر روی خودگیری اهالی و فوند منزل توسط برگزاری سمینار و مشورت‌های آموزشی کارهای فهمانیدهی گذرانیده شده تمام لوازمات مربوط به این چاره‌بینی مهم دولتی دسترس کرده شده است. در ناحیه کوشانیان از جانب مسئولین برابر دسترس نمودن لوازمات فهمانیدهی و ترغیباتی برجامه و حجت‌های بر روی خودگیری همچنین در شعبه‌های بروی خودگیری قطعه‌های دستوردهی و قطعه‌های به حسابگیری بر سری وقت و در سطح بلند تشکیلی انجام دادن بروی خودگیری اهالی و فوند منزل تدبیرهای لازمه اندیشیده شده است. در ناحیه کوشانیان 20 شعبه بروی خودگیری تشکیل کرده شده است و 140 قطعه دستوردهی و 655 قطعه به حسابگیری ناحیه کوشانیان تقسیم شده است. امروزها تمام کارمندان بخش برای خودگیری اهالی ناحیه و ریاست امور ناحیه کوشانیان بهر در عمل تطبیق نمودن این نقشه کاری شخصان متصدی تکنیک معاصر کامپیوتری شناس کار کرده میتونستگی از حساب کارمندان ساحه معارف تندرستی اینچنین از حساب تشکیلات وسایل کارخانه‌ای که در حدود ناحیه کوشانیان فعالیت میکنند شخصان موقتی که برای خودگیری اهالی جلب کرده میشن آماده کردیم. در تاجیکستان هر 10 ساله یک مرتبه برای خودگیری اهالی گذرانیده می شود. نوبسته از وضع سیاسی و اقتصادی در دوران صاحب استقلالی سالهای 2000 و 2010 برای خودگیری اهالی و فوند منزل گذرانیده شده است. تورعلی صاحب نظر، پرویز سفر از ولایت ختلان برای برنامه اخبار. ادامه برنامه اطلاعاتی اخبار. در خوجگی‌های یاریرسانی قسم‌های نظامی و دیگر ساختارهای وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت پرورش سبزوات و غله‌دانگی به راه مانده شده. همچنین در باغات این خوجگی‌ها الکی حاصل میوه پخته رسیده است و برای فصل زمستان در شکل خشک و کنسرو ذخیره کرده می شود. گزارش خبرنگاران ما. برای تامین قسم‌های نظامی و دیگر ساختارهای وزارت کارهای داخلی در همه شهر و ناحیه‌های مملکت خوجگی‌های یاریرسانی این نهاد قدرتی مملکت فعالیت می‌نمایند. در ولایت سوق نیز چنین خوجگی‌ها تأسیس داده شده است که یکی از آنها خوجگی یاریرسانی قسم نظامی 3501 ریاست قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در منطقه سامغار ناحیه باباجان غفوروف میباشد. خوجگی مذکور در میدان 27 گکتار دامن پهن نموده از این شماره 18 گکتارش را زمینی کشت و 11 از 135 گکتارش را باغات تشکیل می‌دهد. خوجگیداران در سمت کشت و پرورش سبزوات و زراعت و پالایش‌ها از تجربه پیشقدم و رعایت قاعده‌های آگروتکنیکی به طور وسیع استفاده می‌نمایند. در زمین‌های کشت خوجگی مذکور سبزی، پیاز، گندم، کدو، پمیدار، لبلبو، لوبیا و غیره کشت نموده حاصل دلخواه به دست آوردند. عین حال ما گندم جمع‌آوری کرده شدیم، پیاز، سبزی، کوه برای چوروی خرد و کلان و دیگر سبزوات و کشت‌های تکراری
идома дорад. гандум ба миқдори 7190 килограмм захира карда шудааст ва сабзӣ ба миқдори 9 тонна, пиёз ба миқдори 12 тонна ҷамъоварӣ карда шудааст ва аз сиёби боғи зардолу меваи хушк 4 тонна 327 килограмм захира карда шудааст. дар боғоти хоҷагӣ зардолу, ангур, шафтолу, анор ва олӯи сиёҳ парвариш карда мешавад. ҳосили ҷамъоварӣ гардидаи боғоти ҳосилдиҳанда ҳам дар шакли тарутоза ва ҳам дар шакли консерва захира ва нигоҳдорӣ карда мешавад. ҷиҳати таъмини қисмҳои низомии зертобаи вазорат аз ҷониби шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар маҷмӯъ зиёда аз 16 тонна зардолуи хушк ворид карда шудааст. ҳосили кишти сабзии баҳорӣ аллакай ҷамъоварӣ ва ба тариқи коркар хушконида захира карда шудааст. барои сарбозони қисми низомии 3501 рависти қошинҳои дохилии вазорат ва воҳидҳои таъиноти махсуси милитсия дар вилояти Суғд дар мавсими имсола барои зимистонгузарони ҳайати шахсӣ 18620 килограмм зардолу қоқ шуда ва аз ҳисоби маҳсулотое ки зуд вайрон мешаванд аз қабили пиёзу сабзӣ дар якҷоягӣ бо корхонаи хуҷанд агро ҷиҳати хушконидани маҳсулоти кишоварзӣ чораҷӯӣ карда шуд. аз ҷумла 5735 килограмм сабзии тар хушконида шуда, аз он 700 килограмм сабзии хушк гирифта шуд ки барои зимистонгузарони ҳайати шахсӣ захира карда шуд. ҳамзамон 17 тонна гандум гирифта захира карда шудааст ва аз ҳисоби ҷав мана дигар маҳсулотое ки ғаллагидонагӣ ҳастанд лӯи биё мош ҳозир киштикор шудааст бо дар мавсими тирамоҳӣ бо ҷамъоварӣ карда мешавад. имрӯзҳо дар ҳамаи хоҷагиҳои ёрирасонии вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд ҷамъоварии ҳосили зироатҳои кишоварзӣ аз ҷумла боимҷон, лӯбиё, пиёз идома дорад. айни замон дар хоҷагии ёрирасони қисми низомии 3501 раёсати қошунҳои дохилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон воқеъ дар минтақаи Сомғори ноҳияи Бобоҷон Ғафуров сабзии тирамоҳӣ нашъонамои хуб дорад ва хоҷагидорон ҳосили баландро интизоранд. ҳамчунин дар хоҷагиҳои ёрирасонии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ба рушди соҳаи чорводорию паррандапарварӣ, моҳипарварӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардида, дар маҷмӯъ имрӯз хоҷагиҳо дорои 157 сармоли майда, 26 сармоли калони шохдор ва беш аз 24 000 сармоҳӣ мавҷуд аст. дар бахши моҳипарварии хоҷагӣ низ масъулин бо ба роҳ мондани қоидаҳои дуруст ва таҷрибаи муосир талош менамоянд ки солтосол миқдори моҳиҳо ва ҳамчунин ҳавзҳои моҳипарвариро васеъ намуда, навъҳои гуногун ва мутобиқ ба иқлимро парвариш намоянд. абдулҳамиди назир, ҳафизуллои саъдулло, вилояти Суғд, ахбор. дар ноҳияи Шамсиддини Шоҳин ба соҳаи боғдорӣ диққати ҳамаҷониба дода мешавад. махсусан хоҷагидорон талош менамоянд то майдони боғҳои интенсивӣ ва супер интенсивиро васеъ намоянд. агар дар ноҳия то имрӯз майдони 3 гектар боғҳои интенсивӣ вуҷуд дошта бошад, пас ин рақам дар ҷумҳурӣ ба 1000 гектар мерасад. гузориши Гулчеҳраи Саттор. дар ҳама шаклҳои хоҷагидории ноҳияи Шамсиддин Шоҳин имрӯз ҷамъоварии ҳосили ғалладона, сабзавот ва дигар зироатҳои кишоварзӣ бо маром идома дорад. аҳолии ин ноҳияи Кӯҳистон ҳамагӣ 54 000 ва замини корамаш ки аксаран аз заминҳои лалмӣ иборат аст 9726 гектарро дар бар мегирад. кишоварзон ғайр аз кишти ғалладонагиҳо ба боғдорию чорвопарварӣ низ шуғл меварзанд. бо истифода аз рӯзҳои мусоиди тирамоҳ чорводорон аз пайи ҷамъоварӣ ва захира намудани хӯроки чорво буда мақсад доранд барои аз зимистон беталаф баровардан ва баландбардоштани маҳсулнокии гӯшту шир замина фароҳам оранд. меваи ин ноҳияи баландкӯ хеле болаззату хушсифат ва барои содирот мувофиқ аст. бунёди боғи интенсивӣ ба оилаи Ҳакимовҳо имкон дод ки ҳосили ғайри чашмдошт ба даст оранд ва байни қатори боғро низ самаранок истифода намуда дигар маҳсулоти зарурии рӯзгорро парвариш намоянд. бунёди боғҳои интенсивӣ дар шароити ноҳияи Шамсиддин Шоҳин барои хоҷагидорон манфиати зиёди иқтисодӣ меорад. оилаи Ҳакимовҳо дар деҳоти Доғистон дар 1 гектар замин бо истифода аз усулҳои муосир боғи интенсивӣ бунёд карда имсол 35 тонна ва дар солҳои оянда мақсад доранд ки ҳосилнокиро ба 60 тонна расонанд.
در این خوجگی که مساحت زمین‌هایش 13 گکتار را تشکیل می‌کند 5 نفر سهمدار فعالیت نموده معاش خوب و علاوه بر این محصولات ضروری که برای احتیاجات خانواده لازم است ذخیره نموده فصل سرما از نتیجه مهنت فراوان استفاده می‌برند. سرور عائله بابای اسکندر به 80 درآمده باشد هم 1 دقیقه از کار و مهنت و نظارت دوری نمی‌جوید و همین زحمت پیشگی را به فرزندان و نبیرگان تلقین می‌کند. اساساً در ناحیه شمس‌الدین شاهین بنیاد باغ بسیار با منفعت میباشد. ما در همین خوجگی دهقانیمون تصمیم گرفتیم که 1 گکتار باغ اینتنسیوی کنیم. سال پنجم است که حاصل باغ اینتنسیوی رو میچینیم. بسیار باغ اینتنسیوی در همین باد و هوای ناحیه شمس‌الدین شاهین فایده‌آور است. در ناحیه میدانی عمومی باغ‌های عنعنوی 2700 گکتار باغ اینتنسیوی باشد 3 گکتار را تشکیل می‌دهد. در 1 گکتار باغ اینتنسیوی از 500 تا 1,500 بیخ نهال شنانیده شده در سال دوم و سوم الکی به حاصل درآمده. در سالهای هفتم و هشتم خوجگیداران می‌توانند از 1 گکتارش تا 50-60 تن حاصل گیرند. با گفته عالمان تا 70 تن از گکتارش حاصل می‌دهد. طلبات به همین سوی ناحیه شمس‌الدین شاهین به درجه زیاد است که هر روز باور کنید این بازارهای شهر دوشنبه پایتخت از بازار شهر باختر هر روز 3 نفر 4 نفر هم صحبت میشیم خریدارو سودا کنیم بگیریم. اولهای ماه اکتبر پخته میرسد بعد ذخیره میکنید تا ماه مارت همین سیب میایستد. اگر در این ناحیه میدانی باغ‌های اینتنسیوی 3 گکتار باشد در مقیاس جمهوری میدانی باغ‌های اینتنسیوی و سوپر اینتنسیوی که فراوان حاصلی میوه‌های سیب، نوک و آلوی و زردآلوی و پیسته و چهارمغز را تأمین میکند به 1000 گکتار میرسد. زیاد نمودن این گونه باغ‌های معاصر امکان فراهم می‌آورد که خوجگیداران مدت 20 تا 25 سال از ثمر مهنت فایده خیلی خوب به دست آورده در برابر تامین بازارهای استعمالی واردات میوه را از خارج کاهش داده و صادراتش را افزون گردانند. برنامه اطلاعاتی اخبار را ادامه می‌دهیم. در 2 مرکز سلامتی ناحیوی 18 مرکز سلامتی و 20 بنگاه سالمگردانی مؤسسه دولتی کمک اولیه سانیتاری ناحیه دیوشتیج آمادگی با موسم تیرماه و زمستان سالهای 2020-2021 به انجام رسید. تا امروز مسئولین جهت به مشکلی پس سر نمودن فصل زمستان با مقدار لازمه انگشت و دیگر مواد ضروری را ذخیره نمودند. گزارش مضبوط با بزرده از ناحیه دیوشتیج. مقصد مرام طبیبان و کارمندان میانه طبی 2 مرکز سلامتی ناحیوی 18 مرکز سلامتی دهاتی و 20 بنگاه سالمگردانی مؤسسه دولتی کمک اولیه طبی سانیتاری ناحیه دیوشتیج ولایت سوق امروز امین نگاه داشتن زیاد از 175,000 نفر اهالی ناحیه از بیماری‌های سرایتی و رساندن خدمت نمونوی طبی دانسته می شود. کارمندان این نهاد فعالیت عبرت بخش به سامان رسانده شدند. با دستگیری مالیوی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه و حساب مخصوص مؤسسه دولتی کمک اولیه طبی سانیتاری فعلا نزدیک 80 تن انگشتان و 110 متر مکعب هیزم خشک ذخیره گردیده. شیشه‌بندی حجره‌های کاری طبیبان و کارمندان میانه طبی مرکزهای سلامتی و بنگاه‌های سالمگردانی به پررگی شیشه‌بندی کرده شده است. در این برابر سال روان 7 مرکز سلامتی و 1 بنگاه سالمگردانی به سیستم یگانه گرمایدهی گذرانیده امکاناتی با برق و انگشت کار کردن دیگ‌های باغی عملی گردید. مؤسسه دولتی کمک اولیه طبی سانیتاری ناحیه دیوشتیج که از 2 مرکز سلامتی ناحیوی 18 مرکزهای سلامتی دهاتی و 20 بنگاه‌های سالمگردانی عبارت است. و زمستان گذرانی نوبتی سالهای 2020 و 2021 کاملا آماده است برای در فصل زمستان قبول ساکنان ناحیه و با گرمی تامین نمودن حجره ها نزدیک 80 تن انگشت و 120 متر مکعب هیزم ذخیره کرده 8 دیگ‌های بوغی از تعمیر جاری برآورده شده است. جهت آمادگی به زمستان وام شعبه طب عائلوی با مبلغ 98,000 سامانی تعمیر پره گذرانیده شد. ذکر به مورد است که در برابر آمادگی به موسم تیرماه زمستان سالهای 2020-2021 مسئولین مؤسسه دولتی کمک اولیه طبی سانیتاری ناحیه دیوشتیج با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان مبلغ‌گذاری‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوق و ناحیه در دهات دوردست
ба бунёду мавриди баҳрабардорӣ қарор додани марказҳои саломатӣ ва бунгоҳҳои солимгардонӣ шуғул меварзанд. имрӯз дар деҳаи росровуд ки аз маркази ноҳия 60 километр дур аст, бунёди таваллудхона барои 10 кард ва деҳаи навобод бунгоҳи солимгардонӣ дорои ҳуҷраҳои қабул, амрози занона, дарунӣ, хатна ва дорugузаронӣ бунёд гардида истодааст. ҷиҳати хизматрасонии намунавӣ дар фасли тармоҳи зимистони солҳои 2020-2021 боми бинои маркази саломатии рақами 1 ноҳия аз ҳисоби маблағҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ва ҳисоби махсуси муассисаи давлатии кӯмаки аввалии тибби санитарӣ ба қадри 98 000 сомонӣ бо масолиҳи баландсифат таъмири куллӣ гузаронда шуд. Мазбут Бобозода аз ноҳияи Деваштич барои барномаи ахбор. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. бароятон беҳтарин хушиҳои зиндагиро таманно дорем.